Pynpra Micheal Olise ka rekod Pele bat liem Messi au Kylian Mbappe. Hakane ka jingil kai third place playoff happening ka England bat France ka England kala liem dan riula sau ko. Ngi bana kaliang bukayo saka olio adu lai tali ko leni dak hat-trick sendon. Hakabaw la thep kamnit ka balai penyo so san plus way bal pra penyo lomba ka penalty. Nakaliang Kylian Mbappe olio arkol kata kamnit ka baso parabat ndu bat kumju ka way ka assist. Hadin gani ka jingil kai pra bat mi ki rekod mai. Hakabaw nakaliang Kylian Mbappe ula liem yo Messi haka jingyo thep bon kultam haka ni ka FIFA World Cup. Dak bayo spokol batam ya Lionel Messi da arkol. Bat kelalong yala dia kumu all time top scorer akan ke World Cup. Kadbana kaliau Micheal Olise bat ula Pynpra ya kerkot jung Pele hakabau Micheal Olise ula kelalong kumu ta orang yala kai bayo pun teliki assist tang hakawe ka World Cup hakabau Micheal Olise ula yo adu nyau teliki assist akan ke World Cup. Nadu uwe kenda nyau peu Pele bat ya kan ke rekod. Hendrai mentak lapra lengba jong Micheal Olise. Haba paipat cia ujud Bellingham mula tahu ya ke rekod menta kum orang yang kai peding ubayo bun kultam hakawe ke World Cup hakaba ka jingyo kul jung umenta ke World Cup kalong hadu nyau ku. Haba pai cia kaliang ka golden boot lese Lionel Messi ula bandu ia gane ke golden boot namar menta o Kylian Mbappe ula don ia lade hadu ispu teligi gol bat dayar ka damar sau teliki assist bat Lionel Messi. Messi wahab banyo daga hat-trick sendon hagane ke final. Handrai larajia bau klemyo daga hat-trick. Kabamud Kylian Mbappe ula yaura suk ia ke golden boots.